Ko te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori o Aotearoa, tētahi o ngā rōpū mātauranga e whakaputa māharahara ana ki te minita i ngā take mātauranga kia Erica Stanford e pāna ki te whakakorenga o NCEA mo etahi tohu mātauranga hou. E aki ana te runanga nui i te minita kia whakaroa hia ake te wā whiriwhiri i ngā tohu hou nei. O tira kia mahi tahi hoki aia ki te Māori, kia āta waihangatia he ara ahurei mō ngā tauira Māori kia te tuki ai i ngā tohu mātauranga hou nei, ngā wawata motuhake o ngā tauira Māori. Hei tā te runanga, ko tēnei whai a te kāwanatanga kia kore hāhā te NCEA, he momo patu i te pīngoretanga me te tauritetanga e whai hua ai ngā ākonga Māori i te NCEA. I runga anō hoki i te iti o ngā kōrero ko whakaputaina kei te nui tā wangawanga, ka hore mātou i te mōhio ki hea haere atu ai tēnei kaupapa me ngā pānga ki a tātou tamariki. There will be parents with children in intermediate who will be feeling nervous about this, but I want them to feel assured we have thought about this, we will carefully stage it and we will take their feedback and make changes if we need to. We can then hit that time. E ono wiki te roa o te wā whiriwhiri.